Dear Heavenly Father, thank you for this beautiful day given to us. Thank you for this beautiful week you protected us, Lord. Thank you for the breath of life, Lord. Thank you for the food, the water. Thank you for blessing us with our families, Lord. Thank you for your loving and your caring, Lord. Thank you for answering our prayers. Thank you for sending down your sons down the cross for us, Lord, and to forgive us from our sins, Lord. Thank you for protecting each and every one of us, from the elders to the babies, Lord. Thank you for protecting us when we're on the road, Lord, on our way here. Just thank you for helping us get through hard times as well, even to the happy times. Thank you for being there for us, Lord. I just pray that you protect us today, protect each and every one of us under this roof today, even the people who cannot make it, Lord. I pray that you protect them. I pray that you protect the person who's about to preach today, Lord. Protect every teacher, Lord. Help them to spread the word. Help us as your servants to spread the word as well, Lord. Love us and care for us, and please protect my church, Lord. Bless us with great blessings and help us, Lord. Please help us whenever we go through hard times and be there for us, Lord. I pray that you help us when we're sick. Give us our strength to do the work, Lord. Just forgive us for our sins, Lord, and be there for us. In your name I say, Amen. Today's missionary is from New Caledonia, from a young woman called Sophie Blama. She's 44 and she accepted this Saturday as a biblical Sabbath when the pastor spoke about the fourth commandment. See now, Sophie is a hard worker. She works at a supermarket in the city. But she didn't quit her job knowing that Sabbath was on a Saturday. She worked Tuesdays to Fridays, and Sophie felt bad for working on a Sabbath, but she didn't want to quit because so she prayed to God to change her work schedule. One Friday evening, Sophie got a call from a co-worker, said if she could fill in tomorrow on Saturday. Sophie said, no, I have church tomorrow. Later, the owner rang the supermarket and told Sophie to fill in. And Sophie said the same thing. No, she has church tomorrow. It's a time to praise and worship God. On a Sunday, when Sophie went to work, the owner was there, standing at the front door. The owner was very mad that the supermarket has never been closed on a Saturday and said, it shall never be closed on a Saturday again. So Sophie said, if you want to fire me, then go ahead, you are free to do that. Sophie kept her job and the owner allowed her to take 4 days off to travel with her daughter to the city. But Sophie had to make up those extra days, and 2 of them were on a Sabbath. She ended up going to work on the Sabbath scared of losing her job. She cried as in those 2 days working. After she prayed and asked her church to pray for her work times to change. And a few days later, the owner changed her work schedule because she was working too many hours and it was costing the owner way too much money. Today, even though Sophie works Sunday to Wednesday, and even though she makes less money, she is happy to be free on a Sabbath to worship God. She says, my salary is not important, but my time to God is. She is thankful that this 13th Sabbath, some of the offerings that will go to the school that is open in New Caledonia, and she's thankful and the church is thankful as well. Thank you. Daimine o le tatalo mole le songa. Filemu, 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 tatalo filemu, tatalo filemu, tatalo filemu, tatalo filemu, 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 filemu.
filemu, Sapati, Sapati, filemu, Sapati, filemu, 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 filemu. Tātou te talo. Le tua le taimini nei o le sona, mātou te talo ia te oi, ia au mailo o nganga pa ia, mātou te whiti le mōwai ia mai se fōi, ia mātou langona le upu mailo tuisi pa ia, ia le sona, pa ngangaro i mātou o o Yesu. Amen. Taimini a tātou ta ape i tātou pasenga i pēla māsani ai, ia o na whangasolo i leo niso tātou tuanga whaftai. Oh crap. Okay, so we have Ia whātara whātu tātou wasenga la mātua māsani ai i Sabbath te tasi, ka māloro soifua, ka māloro fō i le wholau, i tātou au mātua. Ia, a mesi o tātou wasenga, i tai au te tonu ia sa au tōu taitau ma sosu e tātou le sona. Iaso te tasi o vai iaso pe i whātulanga i ngai tātou le sona o le nei fui vai iaso. Ma nei fui le fai unga le sona vai aso le te nei fai wale wale tato le sona vai aso le te nei fai mai ia info i le fofo ia info uma tato i fofo a le fofo ina le langi mare atu lau lau me au ai fai mai le fai unga
o le sona le na tātou suko ina vai aso le te ao ina ngā fōa mai le ata ma le malama o lo fia i le atua ia e le ngata i manuia i oe manuia i Malaysia ia manuia i tangata uma le Malaysia o le nuku o le vainga o le atunu le ao ina e whaasoa ma e alofa ma ngare nei so stangata aola ina ngā fōa mai ata o le malama lea o au mai le tua i ate o na manuia i leo le stangata manuia oe malo ainga o le malama na o le tua e whaasfulu atu mo so seisi ua vala wina i tātou i le malama le tasi e whaasfulu atu i le mea pōwisa o le sona le sapati le nei ia o le tātou le so le ua mata o na ala mai so suenga o le sona i tusi o le whianga fōu pe o le tusi nei o luka ia lea o mai ai le tala e whaatau i le tātou whaola o Iesu ke riso ma le ngā ruenga na ua ai le langi a e sau e whaatau nubina ki ngalo o lo le tamai langi ia wa mai ai tātou kitalo mo le sona ai o le tātou a ngai le tātou le sona o le tusi o luka lona mata upu e whawha i po sifuru varu ma sifuru lima pai mai le whato muanga o le tātou le sona o Iesu ma e o iai manaonga o Iesu ia mai tātou ma o lo iai manaonga i te iloa e tofu ma tātou ma manaonga te iloa nei sesi o tātou e whapea mai e aia ma sok manaonga o tātou ma tātou te manaomia Iesu o le alava mea o le olanga nei pe tele pe la titi pe a e manaomia lava Iesu ma fai mai whamutanga o le utala o Iesu ia mai o iai ia manaonga o le luka la e whal nalo o iai ia le tātou matua au tū po le matua tauloto luka e whawhai pa sifuru varu ma sifuru mareiva ia whai o iai rau tuspa ia po lau sila fo i lau le sona ia le nā o iai le tātou matua tauloto hawhai ua wa iai ia se o tātou whaitau whaatasi mai iai wa ia urunga le ananga o le ri a wau ia whaau mai ia tea le fola le tala le rei ie mātitiva wa au ina mai ia e ia whaamaro lo ia loto mo e tālai le saolotonga i tāwhea ma le pula o mata o e tāwaso e tu saoloto i e ua whaasawa ia tālai le tausanga e whina ngalo maria mai ai le ri e tukusa le lei lava upu ia i le whamutalanga le tusi o luka ia ma le tusi o Isaia lona mata upu e ono sipuru ma le tasi se isu eia Isaia e ono sipuru ma le tasi whai upu mua e tukusa le lei lava le whamutalanga lea ai Iesu ia ma le whamutalanga Isaia ono sipuru ma le tasi whai upu mua o iai ia whamutalanga le nga ia e tukusa le leila sei fai tau mai la le Isaia na e ono sipuru ma le tasi a le whai upu mua o yo dunga le nganga o le li le tua o ia whauina o le li e tāla i le tala le lei e ua tina ina ma ia awina mai ia o e fufusi e ua loto momomo e tāla i le saolotonga i le tāwhianga ma le matua tala ina o fufusia Amen. O le whamtalanga na Isaia i le walaanga Isaia e whaatatau ia Iesu ma le ngā nuenga lea o le āsau e tuku ai lo le tamare lana ai e whio mai e arorani e whaatau ina le whina ngaro le atua Iesu ma e o iai mana o ia
O le alava le awala, o le afoi nisi mea. Na mafu ai o na liutino tangata, Yesu mafio mai i rona tu tangata. Ai o le mea moni lava ia. Nga sau e whaailoa mai le fina ngalo o lona tamai le langi. Ia po le fina ngalo le atua. O le mea lea sa tupu tangata i sara elu marato te e na Yesu. Sa iairo lato manatu e fia wa aia i atua. Sa mana mia i sara elu lo lato fia wa ai lo lato atua lea e ta wa iai. Pe fa pe i. Pe tai. E ese ale awala na uma iai le atua e fea iai le atua maratangata. Fea iai le atua matangata i sara elu ma lato mafuta fatasi. Na ui mai le awala lea na sau wa Yesu matauria la. O Yesu na sau e represent lo tamai laki po na sau e fio mai o ia o le atua. O le alo o le atua wa sau e whaatasi ma mafuta maratangata. I le mea le na ia e tangata e fia wa aia i atua ma fia i le atua pe whape i lela wa sau Yesu. Lela wa sau Yesu i whai masui o lo tamai. E sau e mafuta maratangata. Ai o le auna ma le autu o le sau o Yesu e whai le whina ngalo lo tama. Na sau e la veai, e fesosoani, e angalilei, e whamalolo i e mamai, e whapura mata o e ta waso, malolofa i e matitiva, ma e wa puapua ngā tia, ma e wa sau aina o le whina ngalo le ngā le atua. Na sau aina na. Ia Yesu le whaola. Na sau e mori mai i loto tangata, mai loa ma whaatasi ma mafuta ma tangata. Tangata le tawa loa, tangata matitiva. Lea ua tuu la fo ima. E le tele o tangata ma urunga, tangata ma oa, ma tangata e tele ala tome. Ai maisera o ta i tai o loto. Wharasani. E le o i tangata whapau-pau, pe o i tangata e le iloa le atua. O wharasaio, o ta i tai o le lotu i utaia. O i lātou e taura mua i le taia o le lotu ma tausi le tu la fono le atua. Ai fōringa mai na te ena o tangata nei na solo mua lo lātou te ena Yesu. I le taimi na fio mai a Yesu, ma lātou mo musu e whaalongo, e lātou te le fia wā ai i mea sa whai o Yesu, ai te te ia Yesu, ma lātou le talia ma whaalongo ia Yesu tangata ne, ma e nai ulawa i na lātou whaasātaro i o Yesu, ma lātou whasi o tia Yesu o lātou manatu, o Yesu, o se tasi o le au profeta. Mai na fau fo tangata nei wharasaia. E lātou te whasioti a Yesu. E peo na lātou whasioti a isi perfeta. Na mua atu a Yesu. Lea laua sau Yesu. Ma valo ia mai e le au perfeta pe a mesea o le whamtalanga a tangata le nei o Isaia. Valo anga Isaia. O loko tere lava i na au mai ai whamtalanga. I le afio mai o le Mesia, po le afio mai o Yesu, e sau e au mai le fina ngaro lo tama, po o le atua, e sau e whai le ngā ruenga o le tala inga, o le ngā ruenga o le angarilei, ma le alofa, ma le fisosoani, ie ua puapo ngātia. Lea ua le whaia e au perfeta, lea ua le whaia e au wharasaia po tangata tai o lotu. O lātou nā sa te tau o le tau solo mua. E a rofa i e mastiva ma popo ngā tia ma sawani. Ai ua siri musa lo lātou sawa. I tangata. Lea la o sau Yesu e whaataunu le fina ngara lotama. Lea la o sawai. Lea la o tātou whaitauina i le tae au nei le whaamatalanga. Aluka i le launga mua Yesu. E i te tonu o le whaamaru po le sunako. I nā sareta i karianga.
Le ala ia le whamtalanga le o tātou whaitawina i le tae au le nei le whapea. Ua ia ununga le anganga o le ali ia wā ua na whaau o mai a te au e fola le tala le i e māsiva. Ua au na mai e iau e ia whaamalolo i loto momogo e tālai le saotonga i tā whiana. Mai a pula mata o tau aso. Ia tuu sa o loto i e o sawai. E tālai le tausanga e whina ngalo maria ai mai ai le ali. Ia, ala vai mo mua o tātou le sona i tai aurega. O le whaunga mana le atua i lona alo o Iesu ma le pule watu ina mai a Iesu e nā te whaia le ngārue. O le tāla i atu, ma alofa atu, ie o sawai. Ia, se i whasoa mai nā le tātou le sona i le tai aurega. Ua tātou iai i le tātou le sona si tātou a mata wale wa se ia mai soma nātu le tātou au gruma le tātou a matua tau loto. Ia o le whaasoro roa lea o le tātou le sona i vaenga tai tasi o le tātou le sona. Lea ua tau nuu le waloanga, lea ua iai Iesu i lo tātou lalolagi, lea ua matalanga la unga mua i le sunato i Nasareta i Karileia. Lea la ua whai atu luma o tangata, mata watu tangata, ua wha wina o ia e lona ta mai lea ngana pa ia, mo le whaia o lona whina ngana. Pasau loto, e loto mo, wha pula ta waso, ia, ma mea umalawa e o ai wha venga na whaia Yesu. Lea ua mata o na whai no wha tauru wina, ia le whirangalo o lona tama. Ia se i te tala mai ia le tātou i le amatanga o le tātou leso. Ia ai tātou le ia ki le vaenga lea o le ui mai o Iesu ko le tina o Maria po le tina o Iesu o Maria. Ia mai awala na ui mai a Iesu i le tu whaatangata. Ia se te tala mai nā tātou matua tau loto si a mai oto ngana. Lea sa tātou sosua. O lea tonu wā le manato o Iesu lana launga momo. O lea le mea lea o le a sa aunga ki e whai. Se i tala mai lau tō whaso. Ia ua alu atu le angelu o kapielu mata watu ya Maria o le ato oe o le a whanau mai atu oe se tamatani e te whainua fo ia Iesu. Ia ona fia loa lea o le loto o Maria ai pau ale mea na tau atu e Maria i le angelu. Whape whea o te le iloa se tana. Na whailoa au mai e le angelu le mea na le whiau na sau mai ia mai le atua. O le aia te oe se tani o lona inoa o Iosefa. O le asa whaitau malau, whaitau atu le tātou le sona, o le asa si o manga o Maria i to tonu o le tātou talapo o le tātou le sona i le tai aure. Pea whai tātou te whasoa i le tai aure nei, o le asa mafua anga nā lai ai o na whapitoa le vala au wina o Maria, e ui mai ai le whaora. O le asa si o manga o Maria i to tonu o le tātou le sona i le tai aure nei. Lele, ia te loa ai po le malulua. Ai, i le whapitalanga o le tātou le sona ma le tala le tusipa ia le tusi o luka. Matauia o maa le whai mai le whapitalanga le iai o Maria o le taupo.
o Maria e tupu mai te tonu le a inga o ta vita le tupu. Ai o se tina e loto maula. O se tina e loto maula. Ma tau ia lo te tai le tātou le songa na i le whamutalanga le au tua le tātou le songa. O se au pito titi. Ma tau ia o winga uma ia lea o lo tātou tala noa le le ngata o ila tau sa wainga popo ngatia. A o ila tau e fōlinga mai e le tau a loa i te tonu o se nuku. Ia po se a ai. Ia po se a inga fo. Ai e ui lava la o Maria i tupunga mai le a inga o tāvita. Ai o na winga loto maurano, ma o na winga file mu. A tonu o se ata lea e mawhai o na tātou tilo ia. Lea ua whaapitoa ai Maria o na vala a wina. E lea tua, e ui mai ai e ri whaola. Matau ia fo i o Maria le. O lona anti ia le lo matua leo Elisabeta lea sa na nofo male. Whaitaulanga leo Sakaria. Lea na lafa na winga ia le tangata leo Ioande le papatiso. Matau ia la tātou whaitauna mai le lainga lea sa wini. O lea la mai whaasolo mai tutonu o le lainga lea tas. E fōringa mai o tangata whaitaulanga, o tangata sa o i le tupu. Ia ai fōringa mai e iaisa fe au tāua. Lea ua mafu ai ana wala a wina Maria mai Josefa. Ia maui mai ai ko lana ia wale tātou e tonu le pese la Maria. Ia se whaasoa mai lana tātou wasenga le tai aure nei. O le ase si o manga Maria a o le a fōi sona wala a wina whaapitoa ua ui mai ai whaola ia te ia. Ma au mai ai se fe au mo tātou e whaatatau lava i le utala lea o se au pito titi. Ia sau. Taira sumataya o nga mo tātou le sona le taia o a nao sina o manatu la titi lama i le tātou matua tau roto. Te roa o le tātou matua tau roto o roa mai a tōtua i nāria le auma o le siona ane tātou i whaola mane mana o ma o lo whapena o na iai tātou le sona a si se au ni tō titi o tātou nei. Ia vai tātou te pai tau, tu ala vai te tātou matua. O nāro, o pape nāro nā, pamane fōwile mana oma o le tātou le sona i ni kwata. E pape nāro nā, lea e sāu le laina mui a. Ia tātou le pai tau, le tamai koi o mwhale a ngano le riva. Ia hale o le li whāuina ai a lo nā se o Jesu. Whai ona tāla, ia tu le tāla le lei, o e mātiva. Wa awina maia e sukina ia whangano o. E roka momo e pake nā kore tātou, tāla e sau tonga i tāpe ana e na matau e tau wasa. Te roa o mea umana mai e patinu i Jesu. Ai sini ai, tu sau roto i e sau wāina, e mana sini lava leo na mōmia. E pake nā ona o tātou arofa ia tātou sawaina e tā laile e tau sanga kina ngalo mai mai ai le rika. Ona pea whaina wa o le fōi e mwhai una mori mama le tusile o Isai o wape o tainile ana uma le toko i na Jesu wa. Ona toi a hani a tula i o le riki whaola i o na nuku. Pea lau ki nā tonu wa leana Pare Yesu i tono le manumanu. O inala lena i tatala i tusi ma o le maule na pape nauna ia au mai ai le maule ama le tusi o Isaia. E oro pātia kuri tātou matua le tae awa. Te roa o le mana o masini lava le nā le tua tātou i tātou watu ofa i a tātou. Ia, toi te pala i le e tinale ia Maria wa o le pese le a Maria le te vai e tuai. O le pese o le anganga whaaketai, o nona bibi i le tuai. Ona o le whamanianga le anau i a te ia ma o se la sanga ko i le asa i le tinale ia Maria. O whaamu ia i e tangata i a te ia ona ua aruana mai i le ia Maria i lea. Ele ngata o le alo le atua. Ia ai te le lava se whaanu penga ua tumi nā te
tina le o Maria. Le ala si pese e pese e tina le a Maria. O le pese o le whawhetai wana te le mako whauina le tūlanga te lewa. Whauina ia e Yesua. Ta te le no nawa i taini. O wā ta te loa e se tina le tūlo le mano le tua e se tani. E pere whai fwene le mamea ula ai whawhetai wa ai lea le lo. Lea whawale tana ale buka. Ona whai atu lea Maria. Ua vivi atu lo roto lea. Ina o le taimi ina mua whamamia ina matua i vivi whawhetai o le pese lea a Maria na whai whawhetai sima kai ai. Whawhetai leua manino mai ia mata ona ka manino mai le whamtalanga le whatua. Matau ia o le nuku le nei o Nasareta. E te tonu o le ai le nei o kanaia po sa tonu. O te iloa fo le nuku le nei e pei o se nuku maura. To le i tala fo le se mele nei tupu mai Nasareta. A o le nuku lea o Maria lea o lo whamatalaina le tātou le sona i tae au le nei. O le mea mua ia Maria o ia wa te. E nā te le i mawhauwhauina, e nā te le i loaina, o se mea whapea o le a tupu ia te ia. Ao ina e sok se mepe e te ua e te i se mea a se mea le nei. E nei to e umalo lo mawhauwhau ia, e te mawhauwhau pea e peo se pese i lo loto, ma se pese i lo mawhauwhau e mana tua i te miuma. Ao ina whapea mai ia tau ainga ia oe o le a whaau e whai matai tā ua o tātou awa. E te fia, e te langoa e te te i fōrele sa e ia lomu natu. Ai ronga o te o iai. Le mele le sa i ma whau a marga. Sa ia i manatu a marga. A whai o le ano o le atua. O kasi te leo le mea o le a tupu ia te. A whai o le whaora o le lalolagi. O kasi se mea nga te leo. Ia lofa o le atua ia te au mareanga le nei o le atua ia te au. E iwa ne whapea ne wai eiste ka o aia o le a tupu ane nei mea te lea ia te au. A tono manatu ia na manatu ale tangata o nai manatu Maria o ia o se tina, o ia o se tene talavou e whaatau vaa i whaai tangata. O ia o se tene talavou i lea mana ia i te tonu o le sisi o manga o lona nuku malona ai. Ai, o le mea le ua tupu, o te mawhawhore mea whoelele, o le tangata loto maulalo, e whaai aina. O le tangata e loto maulalo, o le tangata e tupu mai e se mea le lei, ma se mea tā ua, ma se mea e siri ona lei. O le pese le pese ma hui, o le ngana e ma, nai ua na apu ma, ua whenua ai ma Elisabeta. Ma whaamatanga i le mea. Ona fia ko le a Elisabeta ia ma lato vivi le atua ma whawhetai le atua. O lea le a tupu mai ia na yupo e nita vou ia se tangata e nā te au maia e nā te riliu le lalolagi i se mea fou. Ui e lalolagi wa gasala ma le lalolagi tuai. Lea o le a furi e Jesu. Ai whaatula i mai aise, ai fou ma se ai maru, ma se langi, ma se malo, e whaawau. Le aso manatu i ai pia whapea, o lea le atupu mele. E iei tau sanga ua mawai atu, mana i taimi wa tuana i atu. Sa, nao a ieri tene o si tangata, ai misi atu nā sa, ka lato whai tūlanga leo le a whanau mai Jesu i atu. E ala ona whapea ma hau whau tangata. Ana o se mea sidi lea i le lalolagi ne. Ona o Jesu, o ia o le whaona, o ia o le alo le atua. E po o le alo vanisi mea o le olanga ne. Ai a o ina tatou malamalama i le tanga ia Jesu ma le whaona tanga. O le mea sidi lea ma le mea atotoa lea i le soifuanga ne. O le ana leo le vidi ma pese e Maria. Wa le ngalo ya Maria le tanga la ngil. Wa na le fia wa pe talasi ale mea le mafo Maria. I nā tua ia no o mai le aso. Se ia. Se i whanau ai. Ia.
te tu atu fa so mai tatou va senga tai ale ia ga fa solo no le vaenga ia o anga ia tatou le sono e fa tau lava ia Yesu male mana onga o tangata o ia so mai tatou sa ia se tu atu tatou te tai so ata Hei role wa tātou o tonu ai ne au tu o le kuata atoa. Wal tātou le sona le asuna nei le wha tu ai ia tātou tosu e ngā kuata atoa. Le ala ua au mai ai ia. Ia le tātou matua tau loto na pi o na masani ai. A o se au pito i titi o i lātou nei wa ato whai ai. Wa au lava lea. O ila le na au mai ai Yesu ia. Ia lana launga lungan maunga. O le tau mawhai Yesu e whaata i tangata ia le malo le atu. Le langi lea ma. O le malo le atua ele o se malo e whai mo i lātou o e tamau a inga ma. Atu nei iai ai le au mainga Yesu o le. Na au mai le Yesu whai mai o tau le malamalama. O leu mana o Yesu e whaasusuru atu le malamalama le i tangata. Ina ia lātou i loa le ese o le olanga le lātou te ola i mane olanga le mana o Yesu. Mai lola Yesu ina i le lunga launga nung amu ia. Nei e wha e tele i o amu ia na ma Yesu a. Amu ia lātou e matitiwa. O le tam whai Yesu e avatu ia te i lātou i e mo na lalo. E le i tau tele i whaatau wa i le tu. Amu ia o to. Amu ia o to e matitiwa i le nganga. Awa lātou ti. Ala tu le malo le lan amu ia e fa no awa fa ba fa ni ta to amu ia ya malu amu ia o ile tam fa su tu vai nei o lo tam fa su e mo moli mai ia le fi au le ina ia i lo tanga to o le malo le lan o le malo ni mena ina o mi le la u ia su i lungan mo wa le nei ia la u mai ai le la to le lima o no fitu fa solo to la e fa si u mi te la u su lungan mo o no le manatu Yesu ina ia mo moli le fe au le mafofo tangata ia la tu loa o le malo le atua o se o pito i titi o ia le fai mo ia le malo le tu mena me su a ua o le loto mo lan e fai mo ia le malo le tu fa ya tatou o pere le o ia i tatou le sona ma tau ia la a la u atu Yesu tonu le suna ai fa lo no farisei tu tilo e la una tu Yesu fa talanga le autu e tatou le so ai feita fota o farisei no fia po e fasiot ona alu Yesu ma aveina le alanga ma watu Yesu tu so se taimi ai la unga Yesu e se tatou va ai te fa lo ye tangata ma me ma tangata tau roa ma tangata ma na o tangata la vai mativa ma tangata fia ai ma tangata popo ati ala tu Yesu la wa le moto tangata na sila fia le atua ia mana onga tangata na sila fia le Yesu ia mana onga to te o tangata ia o lo sa un fa lo la fa Yesu va venga ma fa i loa le fina ngalo le atua ma fa fanga tangata isa o lai mana onga tangata e fia ai fai ma va venga e fa malo lo tangata isa o lai mana onga tangata e fia malo lo wala tu lai loa i ma i tino pa malo lo Yesu la tu la fia Yesu o ia popo ngatia ia o fia sa loto o mea ua ia na whaia Yesu motu tangata sa whaalongo ia te ia. Na ia whaasa o loto, na ia talaia no atanga, ma ia sosoani e whaapula mata o tawasa. O mana onga ia, o lea o ia i tutonu o le motu tangata. Se a le motu tangata e la unga Yesu na ia se tangata e mawarunga, se tangata e terenia na tupe, po se te asana ele seme o la tu mara ele fi fa lo ya Yesu ele seme e la tu te maua ma ya Yesu o le tele la tu me o le ya la tu la varta ma ai ga le ya te la e pau ale me ma fa ye o na o la fariseo ma la tu le fi va ai me la fa Yesu le ya la tu maua se me mo ya Yesu pe moni pe fa ma o me le fa Yesu pe moni o se alo le tu pau ai me na o na le o fai tio
a o nai tangata matitiva ma tangata poponga tia o ia tou ia lero o ia imana o ia tou tonu lea e la unga ia Yesu na sau a Yesu ia i la tou ni na sau e fisosoani ma la vea i la tou a o i la tou lava ia e le fia whaalongo ma le fia talia Yesu na le pau are le la tou me lai fai na o le mai tau po ani me se Yesu ia la fai ma fai tio po ani me lai fai Yesu ai fa fitai pila le mea nesa fa matala i mai o le tele i o la unga Yesu sa fa matala i mai o lo mori atu ai lea mana onga o tangata o lo mana o bia i atu Yesu pio ai a tatu e ala na tatu o mai ni farisama tatu o mai Sabbath o la tatu te mana o bia Yesu ana tele ni tatu tupe mani mea tatu te mo i le mai mo te ni sa o farisama ese la me mo fo te ni sa o lai e ele o te mana o te ame fai fa tau po te ari fa o sisi mea mo sisi mea awa lai tang watu e lava le tupe lava fa soa tele mea tang rima ai ona o tātou e iai o tātou mana oa lea lai o tātou mana o mia Yesu ma tātou o mai ia Yesu o le tāua ia o le mea lea pei o le mea lea na fio mai Yesu mo i tātou o puapua ngātia mai tātou o sawai na sina fia le lei lava Yesu le tele o mana onga o lo iai i tangata. Le ala lea lona whaanauna watu ma futa whaatasi ma tangata. Ona o le whe au le leina awina mai o iai o le tama. Ina ia whaio atu. Ma tau atu tangata. E le ngata la ina whaalongo tangata ma latu ma tali o latu manao. Ai na latu talia le whaola tanga e ala ia Yesu. E iai latu na mai a whaalongo ma toyo. E fo isi na mai a fo lele ma ala whaalongo a ia o na toyo le. Ai o le tele ma o e sa iai o latu manao. Sa latu wa ai ai pe o tangata sa pim pe o le pela na whaamalolo Yesu na tari Yesu lo manao. Na toi fo ia Yesu e whaafutari. Iai latu na latu talia le ala le whaalata. Ia se i o tātou toi mei mai le vaenga lea o le tala whaamau o le tala whaamauwina o le ngā ruenga Yesu o lasa whai tau tusi kumane e wha i se tala i le whaamauwina po le tala whaasoro pito o Yesu i lana ngā ruenga lasa tala fa mamawina le leia o e whaitau atu le tusi o e loai ia tala whaasopito Yesu marana ngā ruenga o lo whai po lana ngā ruenga whaatala inga lea o ia ia se i saua manu na aron tupe awaro na pakisa ai ni mari runga apa tutu tinari ni sapa pita o dia matra sapa piere ya sona la noa sa so suwa dava orona kan tonwa pa ia tudava to o Yesu yo nesa yo Yesu kwa bese le man ya ni sa si ya sa pepe tina sa kui katwa yo dia pa tutu tinari en pe Yesu o mani ni pamina tato tato quattro tuo si ne fai una taglia ti tato taglia Pastel hore mena chaua ia tuto te loa ai le yo o mai Yesu le lalolagi ya wa levan au mai le tala ya Yesu ya Yesu ma fu angale le ne mention na ia tusia luka ia il tusia Isaia la mo Isaia dana na mi fa pentala nga fai mai ora ngā ruenga ia sufa mai e sau o ia au mai la le tala le lei e au mai le tala le lei ia o mātitima ma wha malolo ia ua loto momo o no winga o le tala le lei le tala ia Yesu e sau o le ua toi wha manatu e luka i lana tusi e wha taimi o Isaia ai le isau Yesu o levan au mai Isaia le tala o tangata le la sau
o le tangata e sau mo e o loto momo, o le tangata e sau mo e mamai, o le tangata e sau mo e mafatia. Le la o mai e su whaatino la ngaduenga, o lea ua mampua wai loa e tangata. Ia le whiauna momori mai lea ua o te whamanaki ta tonu alea. Le na au mai le tala mai teimia, ai le isau. O ia lea e na te whamana o lo ia te tātoka te. Lea ua mo mai le sunga, te ia. A o le whanau mai Yesu, ma fio mai Yesu e whaila ngaru. Na iai le tala na au mai mua. Iai whaloa, iai whamtalanga na au mai mua tala. O ia whamtalanga, sa au mai au profeta, sa to o tele la tu sa tali tonu iai, ma whaatari iai. A oisi fo ia, e au mai ale tala lea. Ai pēne le ua, ele o se mea, peina o se mea fo, ele tali tonu la to iai. Pero nei le whamtalanga sa whaatatainga. A whai, e tō tere ni tangata ma mai sa boa, e whapea mai le tala. E iai le fo mai whapitoa le ale a sau mai Australia. E malo lo ai so se tu ai ngā mai ia. E tau ia la. O tangata ma mai uma, o la whaatalitali ni tangata lea. Peo la le umi le la whaatali, le la whaatali. Ai na o mai fo mai. Se i mai le fo mai, ta fia malo lo. Na sau le fo mai. Sau le fo mai. O na sango le wa whaia na tonga fitinga ma o tangata i le whare mai, wa tonga fiti le fo mai, ma lato tilo iai. Wa tari tonu lato te so tangata la e tonga fiti ma maro rogo manu. E fo i le tangata na ma tari tonu le fo mai le. O iai lo na loto wha tua le fo mai le. A o lato e le io e na wha longo e le io ia. Pe ia fo le wha matala me tangata i le tari tonu wha pera u ma le tainu. Kusi mai ai isai e ta'u mai le whenau ia e isai le tangata o le lara ia e to o tele ana lato whaalogo matari a o le to o tele whaia na lato le taria matari o fo e whamtalanga lea e ta ua ia tia ua a isai le whaatitau ia Yesu i le isai alo na mtau po iwa whapea o le a whanau mai mo tātou le tamu e whāra mo tātou le atari e i o na ua le malo o ia o le ariki o le while mu o ia o le ariki o le while mu e tangata la le whai mai e ia isaia le la sau e whanau mai mo tātou whai mai e i o na ua le malo o le sisiri ese o le whaipune e matautia o lona malo e whanau ai whai mai le matau ko lima sefulu le tolu o le Isaia e tau whaaiua i le amtanga o le hamtalanga Isaia e tupu le whaatuatua i le tau rongo na tupu a e le nuu na mate pe o se tā tupu e le la le lei pe au le lei o ia ina ia tātou mana na o ia te ia sau no le whaaiua wa amata whai mai no le o lana hamtalanga na taitaina o ia i luma o pe o le sele furu mamoe e le aise na ngana le aise tala tas le aise mea tas sa yo na lunga le masias na sau i lalo tutusa martangata polonga na sau o ia e whaapei o se polonga ina ia tutusa martangata polonga tutusa martangata mativa tutusa martangata pompongatia o le fe au le na sau o Yesu ma au mai o le sisi o manga le e se la ma le tāua a whaila e whaatino Yesu me umai a o whaila i le tautala Yesu langa o lea e whaatino la ngaru wai te ngoa i tele o taimi o isi toi ngata ngata peye e tele i le tala noa ai a whaatino i le tutusa martano au Yesu na o whaatasi a lana ngā ruenga o le whaamaro runga e le anganga pa ia a toa mala na whaamaro runga i la le tino e le ngata na maro lo la tau i mai wha le tino ai sa maro lo la tau na mai wha le anganga o le vaenga leo le ngā ruenga e le tu la fua ia Yesu lana ngā ruenga wha le tino o wa ole aunga lea na sawai e tutusa i mare tangata mativa mare tangata popongatia mare polonga ina ia fa sa loto le polonga ma ia sa loto le ma ia
tali mana onga o tatu umalava o lo mafatia malayo e ese sili atu ya Yesu e ese tangata sili atu ya Yesu o tatu malama le tala ya Yesu o le tangata na puapua ngatia i sata o le tangata na ino sia na faita wina fatasi o ia malpanta tangata ona e la vea tatu e le tu la fo Yesu tatu te malaya i le fasalanga pa le fafanonga ai na ia la vea i tatu na la vea i tatu i popo ngate o tatu sa te tau ona ia i le fasalanga Yesu a le alofa la lea o le atua i lo tangata lea na faatino Yesu a o lea la vete te tangata e manatu tangata farasa i o tangata nei utaya e o le atua e la tau te taritonu a toa ia ai o ina fio mai le atua e ui mai a Yesu ai la tau te ena la o te le lola po fea le atua le la tau te taritonu a o lea po ui mai Yesu ma futa martangata o le atua le sa fia va le pe fa pe le senale le taua e le ngata na sau Yesu e la vei ma tali o tatu mrao ai na sau e fa i loa mai le alofa tu noa le alofa muti vale o tatu tua le o la sei ya mo ya ala ya na ko ile ya pele pai Pastai vai ngale wa e o mai por tanto so so a kai tau ba nei le tu si se na ono tasi to foi to piona e ta o foi le a fai wa o le tangata ma a u fa longo le tala le na o mai e ia ku so le meto no la le o le tala le leia cha o le tala o te fia e piona le e ta ua e fa tali uma tangata ia le nga lu au mai le tala o le tala o fa o le tala a vi o au le ai pio fo o fa fine le na lu pito o fo Yesu e wo fi wo uma o tu pe fo a o le se na o motiva ai le no fa tali o le tala le leila o le tala le lei mo e matitiva awa fa mai o e matitiva o la towi ala o le tala le lei mo e mai o le tala le lei mo e poponga tia o la to umane o fa tali le o mai o mesia wa o ia le na te au mai le fa o la tanga mo ila to e foi tato o tanga sala a fe o ke lo o tanga sala a fe o fa o la tanga le au mai o e ma ko o fa ka tali o ke fa kali a fe o le tala le leile o au mai o lo fa o la tanga le o sa e tauna ma to o fa tali mo o bautinoa o fa kai ile atua le wa ta pina ina le fa o la tanga mo o le tanga fa a ua le ngalo a to le pai yo le dalu ke le sona e tamana mai le tamana ale ne to ngwana nga le tua a wina mai a Yesu ole ole ala moni balio no pauala le ala tato te wa wai de o Yesu wala me iman faali mai Yesu te ni na soi fuai la langi nei mai la to ni nai tu o la langi le pe on tato te tau ia ole awala ni na tato te ui fuai te apa pe le o Yesu me o ia mana onga a fe ye mana onga ya pai ia pawala awala ia to pai ile tua talo ai le tua ai ia tu talo ya te voi e teni fa Yesu a ese me to ke mana o ne pe yo so ya tu ui mai ya talo ma o ia tu la ya Yesu da le ta sa yo wa o Yesu le fa Yesu yo le wa o yo le fa o le loko sai le tua loko o Yesu foi ola o le loko na pawala la la ba ye o Yesu me o ye mana o ani mana o Yesu sta ya au ni mano Yesu o fa le sau a mai no ta mai la e madiu ye ma mo ta to ne ya me la fa ta ye ko ile tu
ono la wala nei saudi awala mai ya Yesu le na wala mai ya Maria pe o tala le son ya ma i ko la le e pe pa na baile sona le na te o ai le wa ai ke si le fai ta tu te ba ai ya Yesu pe na ba i tanga to de tu la ya o la wa ai o su na le tu le au le ba yo ya pe mo la ta to wi na ta ke le ma fu ta ma ai ya Yesu amu ye tanga to le tu te ni na ye le so ye Yesu Salah tu yo fu so o Yesu, ta ro mo Yesu face to face ta no ma ata no fu la ba ai do temino tato ye wi lama ni ta ko le ba ai ta ko ni fa fa tai le tu to yo na ma awal le sa wi e wi e wa yo ta ko ma no ta ya le ku ba ya tai ole ta u ya ole ta u ole le so o lo mo ia se fe au fa manatu mo tato ma se fa fangu mo tato le anga o le milo sia le wa milo sia i tato le taimini nei o soifo wa amata o la tato a yatu le to ai nga le fo ilea wa tato mana o te telo mea Malesi tu ma fai ai o tato ma tu ali le sona ne o lo tato va ai fa tau va ama lo tato va ai ma wala lo te lo tangata ia o lo bunga fo ai le ma le le tai fo ia tato te manatu ina isi tangata fa tau va ai tato va ai le o tangata ya ma le ai so la to ma le se me tato lo go ma ne ai si lo to le atoanga le sona le e le fa pe na fa na ma Yesu fa na ma se fa le si li o le tawa o ma se fa le tan ma na fa na ma ya Yesu na mata ma ya le tala ina Yesu se no fo anga si li o na ma wala lo e le se no fo anga le o le fa le ala o fa la fu man fa mo ya na to povi ma la to ma mo ai i na tape na ina le tua e tape na ina le loto maulalo o tangata. Na ui mai ale awala mua mualea, na ui mai ole awala pita siri ale ni maula. E manatu tangata e whatau wa a Yesu. Langa ole melea sa manatu, wai tangata i utaia mai sarai. Ole tupu le valo ia mai. Ole tupu e sau e pei, ole tupu ia e nei e pei, o tupu atu nui e nei. E sau lola mamanu, e sau e tele mea, e sau wa umatu ai ngā vi inga ma mea mamanu ole lalolagi nei. Peitai, na moe o lato mawhau, ma ngalo ia te lato, ma lato le manatua. O le tupu le wasau, o tupu wasau le fale pita siri na mawala, e sa vali le ala, e le aini se vai, e alu tala, e alu e whai le whina ngalo lo tama, se iau o lava ina inosia, ma whaatau e muina tangata, ma amusia tangata, ma tuina lumo le whamisino. E le whapea na iai se taimi na whapea tangata. O Yesu o tangata mamanu. O Yesu o tangata mamanu o peo tupu. E iai se taimi ato o le tala whamisio, na le po le tala whaevaria, a nei tustala. Na iai se taimi na iai Yesu ni o na vi inga whaatangata. Na whaia lava i le ngā luenga ma le loto maura. O le alofa i e o le polonga ma mawhatia. I la tau o e o lo o iai mana o. Na ui e iai Yesu le ana le, ui lava i la oi. Se i o lava i na whamasino i le matu winga i lunga o le sata. E le iai a se taimi ua tātou whaalongo i le tala. Na iai se taimi na vea Yesu i o se tupu peo ma malu i le. Na o ai ma o i le sata. Mamadu. Fato a tato mau wale tala i wau o o Yesu na nama ina wato e tū mai wa manu maru o le whai mai lea o le tala tuskai o ia o le tupu o le langi marenana awa fo o lea sa ui mai la wala ia maua loto tangata o lo iai mawhatia ai mai sea tato o tato tangata e tātou te nau na ia tātou ma futa ma Yesu le whaola.
e nā te whaalaina i tātou, e nā te au mai le fia momi a tātou, e nā te whaasau loto tātou, ua tātou lai loa i mea o langa, nei marasoifuanga nei, ua le aise mea le o mai eini whaafitau, ua matua a tātou lai o langa nei, aisa. Le anga o le lalolagi nei o le tau vai mari, ma mea whangalalagi, ma vi inga whangalalagi. Ona lai ai ma lai loa i tangata mativa ma le maula. E maasiasi ai le tangata mativa. Ai fia tangata mau oia na tere ana ni. Ao le tātou oi whaatusitusa tātou mu tangata mau mea ki tonu o le lalolagi. E matua tātou la ngō nāno tātou maasiasi. O tātala ia na sau ia Yesu. Tangata ia na fio ma ia Yesu tangata ua nuti momoio lātou lutu. Ma whatia o lātou. Aisea. Ona o le soifuanga ma le lalolagi le o tātou ia ia i leo whaiofi. Ia sei, le tuatila vunu. Ele le vaima le o sauranga lau suma kaya. Mga to kuaho i le tarafa misionari le whaimele. Tina le ilana ngato. Le whamua pe le vaima le maua ki la whaarungu le sau. O le whamua le tua. Le umanga. Wa le tangata na milioni ia le ule se ko mga ya bawal me kayelo magpau ya ola ya awong ni ko ni sine yo mo ai pero na tao le ai awo ia apai sala la ngaro la langi ai ma bawa ni so ini si ya de la magi o man kama ele bemola le tale na misionari ko de tina sa faya ko ano na kule e fai ngano na da i Sabbath i restaurant ai fina wan tina e ai na kule le no o le tu ai nga sai le ko tangata i e mana mia e le se e tala le so manu le ma to lunga to ala le na o mononga i o i Amerika o ya esa ya la esa sai to yukoya esa sai to o esa neta o que ya no esa le la pode e a pia mais o pumau me peita tato pumau le pata ko si la fio to le tala le fam tala le mar le tu na fano noa Yesu ma le fifia Yesu na o le tūlanga o le tangata tāpua ua nā tō whasivia mea o le lana no o are maru na ave ia lato o whātau ai ma whai ia lato pe whātau ai a o le maru e tāpua ia na mafu ai na le fifia re ni whaola ma sai ia Yesu ona o tangata e tāpua i tangata i loa Yesu e loa lato ai ua latou faasili tamao ai ma latou fai ai le fale o le atua ma fale faatauoa ma latou fai ai mea e lē tatau te sila fia o tonu e o le mea leo le faatauvā i tonu e kalesia ua maua te tonu e le matamata e la fai atu tala a fai o te lotu ini lotu pei o lotu ia e faakasā ma lotu ia o inā tatou te iloa le tulaga lea o tatou e taiminu ina lau mai lea mea lau mai e se o ia la taimi o le ofo ko taimi o le peleti e matuariari ai i tangata mau mea ma tangata tele tu ai puno wale puno lalo tangata lai se mea e matua puno ma masiasi no asia anga lai mai u wala ngona i lo ma tangata lo na mativa ma lona le ai se mea ai me e tangata ma mita ai tangata tine tama o tulanga na peta ko te le fa tauan o lo tonu le marma ai a fa ta to te ta wa i le tonu ta ko ina le e fa lia dia ai tangata ma le ma tangata ma ai mas ya si ma puno da lo tangata ma o tato le fa le ma le te tau tonu le marma o tato le fa le ma le te tau tonu le marma o fa lia dia ai ta lo fo tangata ma siva ma le vai ma tangata ko ngati ai o la wala le sa wa Yesu mas la le mo Yesu la la fa tanga la va ya tu so isa na fa le ma
Milo fatasi ma tangata kolonga, ma tangata motiva. Ina ia whaola ina le tangata motiva ma tangata kolonga. Ma ia whaola ina le tato. E tā ua le ngā ringa Jesu, whai e luma sata. Ia roa i tangata o le whaola, o le ina tato mai whai o tā, no kōkona. Tato o tangata sa tia kolonga. O tātou sa roto i sa toro. O tātou e na mamaku na mawhatia. O tātou marosi ma maroro i sa toro. Nei lawa se isi nia tātou te maroro. E na o sa tauro na roto. Mea tātou te uko ngā tia ai ma tātou koronga i o langani. E na o sa tauro na roto. Ia, o tātou e sona na le Sabbath. Ia a ia le atia mo tātou. Ina o sona. Tai. Malawa tuloa madang wharoalo. Ele pai o tātou Kalesia mesweo masenga taitasi whamolmole. Ia ngai to mai lo tonu mo le tau wha mai a ino le tātou wa onga Sapati. O te noa ia tāua ia nisi fo i o folanga ma nisi o kalame a wale ngā soroma le lei o tātou wa duena pa Sapati. I le vai es fou e misio le hanga i luma e le talo tuai no tofa ia whamolmole ia whai o iei nisi o i whafo ia ngai mai loa e nisi o polfolanga i fi whai loa ino tō mamani ia me se whakatoa le mo whai a onga whamolmole a wale le vai es fou whamolmole se whai a onga tāno pisi lea tau ia le koma pisi lea mamau o la lunga o le masa o lona lofa asua o la lunga o le masa o lona lofa o la
tua. Tui doa ni uma mai tātou tō. Uia mumu, hallelujah, au mai Yesua, uina ura me wha. Mumu seia fio, bese. Amen. Yola awane I to vai vai ya after ya tu le fa ngai no to siu fonga matango fie ya mo le langi na yo vi ngole tua man tua pa me tala tu spai ula se me ta to ti fa yo ta to fa ya me o me ki ya le tu ya pe ta to te pese ta ula pati wa me mo ta to ti fa ini ya le o me o ngai no na vi inga mai lo ni tanga te whatau wā e miso le mātou komiti sunga tō ina unasa e miso patu a senati o mātou ngāni hue le tātou wā o Sabbath.
tai le tolo mātou matai. Ua mai a fui ia nisio vaenga tau amata o sau inga o sapati le ne tai au. Whamole mole mātou te watu. Ia e ufa whapangano i mātou. O i mātou o tangata i le ato toi ko lau fio. A me seo lau si whanga tamau. Ai mātou te tatalo i runga o paia. I seo soa i mai whamole mole. Wafu fuanga mpo kalame sau ninga o rea muli muli mai. Ia tātou iai mala fio i seo se mea. Manuia lau fio. Au na rea whapeo na fulfolaina la ruku whamole mole tamaka. Manuia i lau ruku ma le whafonga i le nei tai au. Pama ngalu i batou. Amen. Oh, that's inspiring.
And all the time? God is always good. God is awesome. You better tell somebody. God is always awesome. Lila balea tua. Ia te mtawa na whene matato pespesenga. Te tapena I whoi o tō whina ngaru me mato loto e le I wholofola I nano nā whiunga pa I ele nei tai au. Te whiuna tatu lai mai o mai nonga. I want everyone to stand this morning. What you use your beautiful voices that you came with to church today. Ko ngā mai mo le nei tai au. Te sopesi more that we're going to have for us today. This train is going to heaven. This little light of
te lava le whaunga mai si sofo mali te ea.
mātou tamai o le lang. Whanau lau atu o mātou roto i le nei tai awa o mātou sauni a watu le vi inga ma le taulanga i a te oi. A fio mai nga pa ia e whapa ia la mātou tapo inga ne. Whatu muina o lātou whina ngalo ma mātou roto. Ina ia mātou tapo i atu i a te oi le nganga ma le whamao. Tu sao loto i mātou uma le atua mai whainga tau le nei o langa. Ai a watu o mātou loto le atua mātou te ofo ina atua i le tapo inga i a te oi. Ina ua e tu sao loto i mātou. Whamanuia ma e talia mai i mātou. I lo lawa sofa ke riso ua mātou ole ma mātou wala aua tua i nei. O le nofo i le mea lilo o iai le silisili ese. E mau o iai le paolo o le e ona le malosi o malapa. O te whape atu i o bae o lo malu o ia malu olo. O lo atua o te wha atua ia te oe. A wā o ia na te lawea ina oe i le mai lei a le whai manu. Ma le whaamai e o ti ai. E ufi ifo o ia ia te oe i ona apa au. E te suru whai fo i lalo o ona apa au. E whai alo na whaamaoni. Ma o tari puni, ma e pui puia. Ai oe. O nai sa afia finga ia ma Manuia ia mai le tusi le fai salamo o tavita. O le manuia mai le atua. O le fia o le tangata. O na o whaamanuianga mai le atua. Mai manatu le mafau vai o le tangata. Ua tusa lea ma lo fina ngalo ma le taufi le nei tai au. O le Sabbath pa ia o le atua. Le ala lea na e lotu mai ai si o tātou langi ma atu le vi inga i le atua. Amen. Amen. Tā lofa le ekalesia a le atua panspou. E fia le nganga i le vavai atu i le matango fie ma le tau lau fonga fia. Mai le tu fale lea ia e mo wono fata lofa. Ia e fata lofa atu le uso ya lopi. Whapeona tātou mafuta, tā lofa uso, whaftai, o lo whapeona, maua wanoa tātou te mafuta ai, mai manatu fo'i, e leo se taimi fou nei tātou mafutanga, whaftai le tua, o lo whapeona o tātou mafuta ai, lalo i fo le malu o lona whale, ea, mo mua, whataro whatui, sunga i toi ina, mo latou whale tua, tā lo whato ina, le kalesia, Ta lofa tina. Ta lofa lau tambo. E malo losi ala le yufa. Ta lofa whanau. Amen. Ia, oai se tasi o le maua lona suafa. A vele suafa manu malo le atu e tātou te whata lofa whatasi ai. Amen. Ia mai manatu o le nei tūla ia o tātou iai le whatu le Sapati pa ia le atua. Whamata lasi o le atua. E nau tātou malu ai o na au matanga fie. Tātou patele le vi inga o le atua. Pai o iei se tasi ese mai. Tātou whatalofa ma tātou whawhei doa i whatasi. I le vi inga ma le swafa manu malo le atua le netai au. Ia malo tau si le fia. O leo o mātou whaatasi lunga nei. A tono le toi pose lilo le sunga to na taitai ato ala.
o ala tangi di mo ia ma le sunga le sui tai tai o tapua I la me mata ia o le sunga to ina ia to ala o ia le ua tusi a ao ia I le tua ia ala mai le upu malona fina ngalo I le nei tai ao ia le ngata foi lea ia le sunga to ina ia tapua I o le amuria o tātou tarusanga o mana onga matatu talonga le nei tai ao ia tapua I wha mole mole maria lo fina ngalo tapapua lo suafu e mata mo fie lo au se e fa ma fa na ma fa ta lo manuia le sa ninga toala fa manuia le tua o fa manuia mai lo e kalesia ne ia sa ma uli le a war fa fonga lu ta bo I ia fa manuia le tua I le vaenga ta o le fa pe ona e a vea mana onga le kalesia I le ne tai au o le pese wa I unga ie a nganga saya fio mai tātou tutu lai mavidi. Yo vai le tua lo matu mas sigis. Wa fa si fo lo nubu le tai au. E matu te tapa ia tu luma o lo fo ali. Ile ava ma fa alo alo e te tawali. Matu te fa le nai oi lo matu o tua. Oi lo matu tupu. Oi le tua e siri le atu lau lau. Ole na foa ina le langi ma le lalolagi. Oe o lo fio e le nofo ali. Ma le whaamasidonga mi o tonu. Oe o le atua e anga lofa. Oe o le atua e alofa muti vale. E te alofa I e matitiva. E te alofa fo I e popoanga atia. Ma e wha saoloto kolonga. Mai anga le lei I so se tasi. O le atua lea sa matu talanoa ina. I le taimi ua sola le atua. Wai le ai lava se ise tusa malau I o le atua. Wa na oe lava lo matu tamae sisikas. A fio maia. A fio maia la ua fio I nei tai au.
Se yo mātou whāne le ina oe I vi inga ma pesenga I luma o lau no whari. O le atua oe o uma. O le atua oe o tangata uma. O le atua oe o le atu lau lau. A o mātou tāpua I atu I ate oe. Io mātou langona ina le pai mari e mai o le anganga pa ia o la o fio I ate mātou. Ina ia whātumuina I mātou e le anganga pa ia ma le fia ma le ori o mātou loto. Mai ate oe. Pina atu le tāpua inga o tangata I le nei tai au. Nui lava o le tāpua inga I pōnā mai la. I lau sika whanga ma lau whāpona. Ai mātou te o atu ma le whanau atu o mātou loto. Ke ia e whamanuia I ate mātou. Titi atu whapitoara o auna to ina le nei tai au. Le mātou tai tai. Le sunga I atu ala. Leo le atu lai lunga o lo whata I le rintai au. E launga I atu le whi au o le tararei. Le atua mātou te talo whapitoa mo ia. Ia e whatumuina o ia I le anganga pa ia. Ia e whaangana ina o ia I le ngangana o le tuaso o le atua. Nga e whiriwhiria mai e wala o inai o ia le atua. Talo ia. Papopoina pealo na malosi malona soifua. Ai maisi o le tāpenanga le atua mo le reitai au. Talo whapitoa le atua mo lau I kālesia. Fuafuanga ma porokarame uma wa uma na otu ma whātātia. Le atua mātou te nauna watu I ate oe. Ia whaia tusa ma lo lau whina. Le atua whawhitai. Wa mapu mai ma malo lo tangata sālai loa yaso le vai yaso I whiau mga ruenga. E maisi o tiu te māsani tu tonu aina. Ma whanau tu tonu o whare a onga ma o onga. Le atua whawhite tele le atua. O wā ua le aise tala I whanau loa. O se tala e atua tu pale aiko mātou loko le atua. Ai o le fia mai ati oe. O whatumuina ai o mātou loko I le tai au. Paftai le atua I au whamanganga I lau whanau. Sa e whanga, sa e whaailu, sa e whaalabalaba. Ua malie ato toa mātou loto le atua. Whaftai le atua I le malosi. Whaftai I ngā ruenga na e whai mai. Whaftai le tamau a inga le atua. Na e whai mai mai whamanui ai I o tangata I le nawa I aso le atua. Whamanore le ie. Mātou te ole atu ma le loto mauralo le ie. O mātou lava o tangata anga sala ma le to I lalu. I mea o ma lava le atua. E o lava I le Sabbath. A toa ma mātou tautala. Ma mea mātou te whaia le atua. Ua anga sala I mātou le atua ro mātou tama. Whamore whamangaro I ate mātou. Whamangaro le I whonga ro nuu I le nei tai au. E ala I toto ke visu. Ono ro wafa Yesu o mātou. Wore ma wāla au atuai. Amen. Le taimi masani le nei o tātou tauranga, ma le tātou sifuai, sa e na wenga I aso le vai aso, ma fua iatu le tua e malosi, ma fua iatu le tamawa ina ma whamariana. Tātou te maua, ona o le alofa ma le ana le nei o le atua, a viai ma le whawalo sua I a kono, e a ngai mai mo le whamaro koina o tātou tauranga, ia ma tātou sifuai, whatukani.
Mo kini mai o tau whaunga mo le whapa ia ina o le whoa. Lo mātou te mai o le langi. Vi ia la wala ua fio le tapau a inga o le ola ma le manos. Le atua na e whamanui ai a inga taitasi. E ala i ngā luenga o lo lātou ngā lue ai ma so si awala o lo mawhai o na tausi o mātou ai. Mātou tani tonu lava le atua o lau fuai wa umana e polo ina i mātou o lo o iai lau tupe pa ia. E au ino mātou tu e whaafo ia tu le sifurua. Whaatasi ai mana whainga tau langa o te ngata ua ofo i nā atu mo lo lātou whina ngalo mani. E ofo i nā atu mo lātou loto ina ia o ngā mo lau whi au ma lau ngā luenga. Mātou te tano le atua whaapole mole. Se i e whaapa ia nei tau langa ma sifurua. Ia whao ngā ina, ia lawe ina sia nganga mātou te whaatari whaatasi le asu i te poi mai ai. Whaatasi ai ma le ofo i nā atu o lātou soifua mo mātou ola manui. O se taulanga ola i ua au e whao ngā ina mo oi. Mātou te tano ia iai lau whaamanuianga i a inga taitasi. Ma ia salatingi vilini mai manui o lawa fio mai le langi. Ma ia tue whaatu tupu o lātou au whaamanuia i a lātou ngā ruenga whaamanuia i so se au ala o lātou mau ai ta mau aina. Ai asini nei whamamuia foi. I le whia ngai o whanau ma o talia mai a le tua whaapon mole whainga taulanga lau whanau. Lau lava sua whakiriso ua mātou ole mātou wala aua toine. Le whaitauina o le ngā whiong pa ia tātou su e maa o le tusi o Filemoni whaamole mole. Tātou te whaitau whia wawai i le mata upo e tasi o le Filemoni se ia. A mata ma le whaupu mua se ia o i lona whai uma. Le tuolo mātou matai o le a mātou sāu ni e whaitau lau o whiong pa ia. Whamole ia e whamalama ai sili ai o le mātou whamole atu i roa ngā pa ia e ala lea i au auna o le a whapeo na whaasoa whamangalo i mātou. Amen. A whaiwa maura Filemoni, tusi o Filemoni, amen. Tātou te whaitau whia ua. O au o Paulo o le ua no tia o na o Keriso Yesu. O Timoteo foi lo la tauso. O la matusi le nei ia Filemoni. O le pele na tātou ngā lulu e whaatasi. Ia te o tau le alofa tu noa. Ma le manuia mai le tua lo tātou tama. A toa ma le li o Yesu Keriso. Ina ua o whaalongo i loa lofa ma le whaatuatua o ia te oe i lea i o Yesu. A toa ma le au pa ia uma. A walo usoe lo mātou fia ma le mawhanawhana ona o loa lofa. Ina ua wha mawhanawhana ina le au pa ia ona o oi. Ai o te ai o i atu ona o le alofa. O aku nei lava o Paulo le toia ina. O le ua no tia nei fo ona o Yesu Keriso. Sa le au ngā o ia i a te oi, a o le nei au ngā tele i a te oi, a toa maa. Na o loto ina ia ta awhi pēa i a te ia mane nonofo maa, ina ia whai mo sui, na te au auna
mai a te au i o no tanga ona o le tala le lei. Aua a tonu o le mea lea na te a ese ai o ia I sina I tu asu. Ina ia e toi maua o ia e whaamavau. O le nei, a whai te manatu I la tau o. Ia e talia mai o ia e pei o aulapa. O au o Paulo, ua o tusi atu I lo ulava lima. O te taui atu lava, ai o te le whai atu. E ta tau na e tuina mai o e lava I atea. Ua o tusi atu I ate oe. Awa o le whaatua I lo unga wai mai. Ua o I loa e te whaia mea e siri lava I mea o te whaia tuai. O loo alo whaatu I a te oe, o e pawhara, o loo no tia whaatasi maa, o na o Keriso Yesu. Tātou whai tau whaatasi le whai pumuli wha mole. Ia yo o tau nganga le alo patu noa lo tātou wa liki o Yesu Keriso. Amen. Manuia le tua I le whai tau ina o lana pia whai. Toi fatalo fatu da ino pelo le tua talo falava. Se fianga le nei tu lao le sapati le mo peo le avanoa tato ke ta kwai fatasi ai lalo le mago le tua. Tato mo foi le nei sapati mata go vie ia via le tua fatta foi le usoro mo fai ono tato fe vai le sapati ma le sapati ia e pia fa manianga le tua o te vala watu le au fai pese mo le tato pese.
taisa na whaiai mea uma tangata uma I foatu mata uta unonga malu esisi ae olima ole oli oli leli loma losi o te foatu mavia o loa li loa atua and I lift up my hands for the joy of the Lord is my strength. I will bow down and worship you, Lord. You're the Lord, you are my God. S-C-I-L-E-M-A Ole oli oli leli loma losi o te foatu mavia o loa li loa asua loa asua. Afai nana tu spaia fa mon mole na sui fole le kalatia ni ma fai pu mabua kalatia lima fai pu mabua fa nana tu spaia no ta tu sui fa tasile yai afai o no fa mai amen ai esse le va ver lo tu sui ia le afai o no ta tu fai tavatas Ole nei o tu mau le sa lo tonga ua fa sa loto mo ia ke riso ia te auto ai a wani o tu mau is e polo tato tu si fai tau na fai tau ole tu si a filemoni ole tu si na tasi alo na tau luas fulu male lima o na fai o le tusi e la titi ai o le tusi o le feau o le fau la tau nga singo te mai fa mala titi ai le tala ina o le tusi o filimon o Paulo le la fa Paulo to ina le fa le pui Roma la no fulto ina fa pui o Filemoni o le tangata maua o e kalesia i ai e kalesia e fai ao la tau falisa e kalesia Roma a e kalesia ia le ana fatu e Paulo e tahua o le family church o le house church o na e fai fale o aiga i fiatele e kalesia a mata i tonu fale aiga ona la o Filemoni o tangata I maua e te lero na fale o le mafuanga le na fai ai le kane si le fale o Filemoni e toka la watula ia sunga ia tapoi saunai si tafaata atu ia la o tapai se au da tapoi kampon o Filemoni la o le maua ma o ia foi wa
e fai ai le kale silo na fale le foi na ia e Paulo ai na malanga Paulo i Roma fale pui e lo Paulo Roma Filemoni da fa me fa metalanga e ova maleono se lau Poloma e no foi lano patani o Poloma la tu la ya se mo fa mo se mo o semo de Poloma e Poloma ya Filipon Poloma ya semo wale lava Poloma wa tinga ina tele ya Filimoni o na sola role Roma tapi kami itu sola itu sudah Johnson ai mau ai leo sia ia o semo na ame no le loka fa pui ela tu la o semo fa pui ai fe tau ia o la e no kai na ia e Paulo fiva Paulo ma fa semo la ma sangi le ia se po ia o semo ia Paulo la fa Paulo le na watu i sai i Paulo ia Filemoni ala Paulo o le Paulo ma i o semo ata nei na o le tala o le faula tala na momoli mai le tusi a Filemoni e lua mafuanga e alaina polonga le tangata i le maloro mua e alana e polonga le anga i te mativa te mativa i fiwa kua fingofia na ave o e fiwa polonga toman tua le tala Yesu le fa au na foi la to loda la to batai se ia uma o na to tu sia le vitiko ma tu sia to la fa mai fa matalanga e te au na foi lo matai se i longa e uma o na to ia la wa e foi au me tala Yesu le tafine o ti lo na tani au ale ma foi o na to ia i tala o na sanga le tangata na i tala fu ai au mai na fa na we fa poloma ia ta o to ia lo tala o le mafuanga la le alaina polonga le tangata e awhai o oe te mativa awhai o oe le tangata mativa po oe le tangata e le tamoloa e whai ngofio na avi o e whapoloma e totoki ai na waitara ona la o Filemoni o le tangata maua na alaina tele ana poloma o le tusi le a Filemoni na tusi e Paulo i te tonu al fale pui Roma e tusi e momoli mai e a Filemoni ina wata e Paulo i te tonu al fale pui ai la fitau i mo se o le tusi a Filemoni o le tusi na fai e Paulo ona e iaio na mafuanga te taka na ilo le leia e Paulo o tu manga nuwa Roma a fai o oe te polonga au e sola e se paloma tai o le mea le fai e sue oe a fai te le te mana o te foi le matai na e polonga o lona winga e fai le auction ya oe la fai le auction e tu wai se si tangu alunga date oe ina e fa tangu oe se si tangata na ile to e foi mele i le matai le na au na i ai te alo e sui si sia
Sui si patai te au na e ba polo mai. O ba fa ngala na ina e no le. Fa ftai ako. O le manatu po. Ina ua ia maua o ni semo. Pa mai le whakatanga ngā pōra vai o e uso. E te le a le whawhita uri lātu. Pe a whai e telefon. Le anga e whai le auction ia te oe. E toi whakatau oe. Pe a whai wa e le mana o i le matai le la. Rona wina la asuilo matai. O le matai alai e na te whakataua oe. O iara le nai tane o na iai. O na siri atu le ana e le anga e o te loa. O on o Filemoni. O le au na ia ta. O le uso ia ta o le au ne le gatua le ko to tino so tala na Paulo. O Filemoni le fa tu le kalesia. I cross. Salvo. O le fo ina o le fa fita. Mai me fa tala ngai le tusia. Si vai fo ile. Eu prefiro não, sempre foi o foi um ali foi o famoso liso. Depois foi lá no mole. Ele foi o fai, ele fitu e a café cau ele vai e café cau mas foi o foi o fa no mole. Mas ele Menore por Filemoni. One semo. Lela tala noa ia Paulo ia Filemoni. E winga ia toi. I want to talk to Philemon about you. Onesimus, you are the brother to me. And I want you to go back. But this letter, I want to explain to Philemon the matter about us. And the gospel about Jesus, how to save the slavery man. If I prefer na to itsa o loto o le tangata polo. A mele fa matalanga I o te whawhetai le atua pe a o tatau e le au noia wa. Mea le alim tatalo Paulo me tau Filemoni. Le ango whaalomo I a Filemoni. I lona anga le lei fai usai ta fai pu faso le foi la. Ta solo foi le fa morta o fitu. Wa tele lo fia. O no le te fa lo atu. O lo ma fana le au pa ia o no pai ai mo le ole fa betalanga o le upo le tusi e mo moli atu ile tangata le tala fia wa au mai ai atu ti no le be ele ngata ole meta o sisi fitni le ma fo Paulo fa fetai o nai pa fana la ma fana le kalisi Whawhetai o le nai fia le kalesia. Whawhetai o le nai te alofa I le kalesia. Ai tasi ali mele o te mawhoti ati oi. Ta alofa I e poloa. Tu tiro o le suna lau matua. Lai tala noa I e au itoa. Ito titi. Tala noa I e au ito titi. Whasolo e whalau to whai tala whau mole whai upe whara. Ai o te au ai o yatu o no le no fa me fa tala nga a Paulo Filemoni o te mana o e fai loa lo alofa o te ai o yatu o no lo alofa o te ai o yatu o feo o yaiso alofa fa solo e fa fai tau la fa por mole Tami umma tau tala ai Paulo
na tau e Paulo Filiponi o oi o loa oi o lo uso ai tau e Paulo le tamalea o le sebo o loa tali e tu sape o lo sua tali na whanau ai lo manava pato o tangata o le ainga o le atua e te taua o lo watali e te taua o lau whanau tamiti umai luma i ai tau e o esta mapu o le tinata tamiti umai i o lau whanau lea o tangata tonu na futanga i ainga o le atua o tamala le o le sebo e leo sa tali o Paulo ai whabere i whamdalanga o te tusi atu o na o loa tali i o le sebo tuti roto ai lo le leia i fono fa o le tala le mutawa i na lo le leia e sto ina le la tau to ina ia e Paulo na lo le leia to ina Paulo e te le fa fita uri pe a fai e se le tama le mai Filemoni ai o lana tau mo whainga ina ia to e fa foi le tangata i le mea na iai o le mea mana o mia i e faile le lenga i alua le lei fa mena talanga le i alua le lei maloa uso a o toa au na i au toa si tai au toa matai o le ala mana o polo i e tau sile fle tali to nunga fa ke siano sangue alu e te to e fatto e silo e lo mena tutti loro termina sola ia tutti loro termina sola i fine le na to ia per fai mai fam talanga le angeli akara o wilo le leia wa e sola e se mai i asarai lo matai ai o te manao ia te oina i e to e foi e te fatto e se lo matai tutti loto a tupu ni fa fita uni to tono le kalesia pole fa fita uni to tono ai no le kalesia e ngalu lue le kalesia ia faia le lenga ma ia faia le Filemu ma ia to e fa foi le tangata ia ile le lenga malona ai ai le taimina fasia o lo to ina o sola ro no foi si ai to ti loto to ti te o le te foi le watu ai au ke o ka ma loa nga e mo kware a lofa ia o e mai mau to ti lopo ele ai ma so la ngona e fia fo lo ai nga ona o fa matalanga au mai ya cha wa la fa si so o e su e se ka fa si so o le la a so sa ka fa so a po mo ma mo au so la no le sia so la no fo to no le sia ai ma bona fiu lo ma tu ai nga wa pia cha te de sa fa me ta la to ina so le sa santa o i o le to ina malo matua fai talia o ma fai le tana moi sa mo le to ina le ta bai na no fo no fo ai fai fa to se ma le to ina le boa o le fa le leina le ala ma na o ia le ai mo le tu o le ngalu nga le ala ma na o ia i pau ina ia fai le tangata le ngalu nga le fa fita o le pau la no la fa pui ma fuanga na le tusi ai le sangue momoli e tama le re ma fa ma se ma fa pui o na la no sala agua mau le ma doa na te tusi ai la ke pa se to fa tanga le super fitu fa ma mole su fa su iko tato fa to fa tasi fa po su fitu su valu su iva i fa sa bo fa mole Filemoni a faina ngaleanga ia te oi tu mai la ia cha ai a fai o ai ta lafu ia te oi fa mole o te fia fo ia tu o te fia fo ia te toto mai lunga la kau
O te fia fo ia te totongi le ai tala. Ai o te manao ia talia mai o ia. E le o toi talia o se polonga. Ai ia talia o ia o se. Ah. Se feitang te feitang mata sufi tu masu ia se te feitang. Ma fau le ia mata feitang. Ta feitang sufi tu su masu ia fau mata feitang. Tu vai dire, on a fait avec la fouille. Avec la fouille, on a fait même pour les aïeux, on l'a fait dans la noix pour la. On l'a manière. Ah, toi, il faut y aller tout le temps manière. C'est faire un molle fil moni, ta lia. Olha. Ta lia, olha. Ah, et maintenant, tu l'as tabo. Il y a ta lia, mais au yosia. Ia le o se polonga ia sili atu I lorea lo le polonga a fai na ngaleanga ia te oe au mai la na ia te ai a fai ono fo ai ta lafu ia te oe o te fo ia tu to tongi la wata sola le tama mare ai ta lafu ai fai ai paulo sau so ko fo e kele la ku e ko polonga le wo fai le fato e se nga mo a e te fo e te alo o tangata mo manga le wo fai ai ta tia mai a te alo ai tara ta tia mai a te o me le anga na fai ai so ya te alo le to e so polonga e te alo o yo tangata mo pero sa una se pa mo la sa lagi semua ya, lagi. Aku lagi oh. Oh Paulo, si kue mo fa mo Paulo. Ole ata leo ke viso malangan wenga mo wai. Oni semo o lo momoni mai ai le akta o le tangata sa o le matai o lo au mai le akta o le o lo ngalue Yesu mo le fao la tanga o le tangata sa la mai Yesu o au nei o le ala e te toi foi ai la ele tama o a le ala o le umoni ma le ola e le ai lava se tasi a watu ile ai ni fai ata pa me lo le tala Yesu sau e anu uaia uai mama uai sau loto sau e te foi le tama le mo fai le tama ta lia le awauna ia leo se polonga a ia sili o le ia sili le polonga e pupu le ata e le tusi o Filemoni a o le ata o le fa o la tama e pupu le ata o le tusi o Filemoni a o le ata na te momoli mai le tangata le ngaluenga le atua ma le ngaluenga Yesu tuti no famtalanga le taimile nei o lai no foi Yesu o iola la futua o ata ua me fai le lalolagi fai mai Yesu tama o ia le lalo maliwa tama o ia le lana o tautau le sa tauro talia o ia la e fai le terminei e te viso e lunga i le tumatau le tama o no foi Yesu ma la fautuanga tama talia o ia ua magalo le wa uma no tau tongi nang dai tara ai ngole you are free now you are slave but now you are free
When Jesus set you free, and you were free indeed. Tātou sa o loto I tātou e te maa. Ma ia tātou sa o loto wha maoni ai le. O le ale tele no mai tā lafu ia I lo tātou me tua. Le ale tele o mea le anga na whaiwha. Ma whamatala ngā Paulo. Filemoni. A whaina ngā le anga ia te oe. Tatia mai a tia. Ai a whaifoi ai tā lafu ia te oe. Le lau fo ia te totongi. Pa mai lore whamatala ngā Filemoni. Paulo ia ona se mo sau te aru le tama ave le tusi le tama o le o fai atu le tama e talia oe e le o toe oe si polo faftai le tua awa mai me la kui pesi o le ale te le o fafita uli o le o langa o le ale te le o lo tanto mama o le o fai tau le tana so le va la talata I a Roma ma kolosi ele era mamau e ti lo fa me fa mettere la tus pa ia e uina va mamau isa sai ma sifo e uina va mamau le langi ma le lalolagi ai le ma fai ia mea una tu ese I tanto mai le alofo lo tanto what an amazing God, what a loving God me fa mettere la sau e tu sapo o Roma le te ia sau e te toi foi fai le tama taria oe o oe o le atari e le toi oe se polo ngā ruenga le ne fai a Iesu le Santa Roma tari tonu mai le talal nei a fai e wha maoni lau tuspa ia te oe e le o oe se polo ma ua tu sa o loto oe Iesu na fai mai Iesu ua uma o na o tutongi lau a tarafu So
Au tātou polonga I le lalolagi o Masaki. Na o Iesu lava tātou te sauloto atu. Mafuanga lea na saua Iesu vai mai. Ia o tō mai a tau tō mo e tinga ina ma whati. Me mai pese na tusu ina rau fe pese. Leli Iesu. E tō mau mai lo wanganga I a tau. Whamalosi mai a tau ia so umola wola. Ina ia au mai a tau le mona. E u lava no ia I o tangata polonga. E o te whanau nau le aso. O te fia nofo I lono foa. Lono foa li ima manu a umona e saunia. Tatu ta. Lo mātou ta mai o le lau. Mātou te whawhitai le atua I le saurotonga ua mātou ia. Mātou te whawhitai le atua ua e ui a ina te tele a mātou ai tā lafu ma tele o mātou le anga na wha. Ai whawhitai le atua I le tala ia o ne semo. Whawhitai a Paulo I le whamalos. Whawhitai a Filemoni no na tali o le atari. Mātou te toi foi atu ai ia te oele tua. Ma lo mātou whaanaunga. E te talia I mātou. O na ole toto I Iesu Kiriso. Whamanuia mai o mātou, whamanuia I lau e kālesia. Pea mātou ta apere ne yaso. Ia tu sa loto I mātou uma mana mauti noanga. Ua I ua aolo mātou ola. O e fo I ono mātou tai teimi o whaingatā o e aso so le basi. Talia mai ali fo ngalo lu mai whamanuia. Whamangalo mātou se whaamamole pe ane tusa sa mātou tapo inga le nei Sabbath. Lola sofa ke riso ua mātou ole, mātou wala awa tuai ne.